Thank Fisker Magaif. Well, Charo Colas Bilochrogone Eden Namashid and you Geration Mata Halleroch, Agus de Gerene, Kashachara, Munachostinier, Achme Vision Sula than Yalaf, et son and Oxam Sheer As, Skohiche, a high gun of Vorhich and Nishka. Jenovskog zaliva narednih sati premeštaće se preko centralnih delova Balkana i našeg područja, pa će doneti promenu vremena Srbiji. 2. januara u našoj zemlji umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. Hello there, a very cold day yesterday. In fact, it was the coldest we'd seen since December 2010, a maximum of -6.2 degrees Celsius yesterday recorded in Braemar. And of course, there was the snow. This photo sent in by a weather watcher in Shropshire. And while some people didn't see anything... A mae pethau wedi troi'n ddigon ansefydlog yma yng Nghymru penawma yn gymylog a dyma'r cawodydd sydd wedi bod yn agosau o'r gorllewin gan droi pethau ddigon glyb i rai erbyn hyn. Felly penawma, mae'n gymylog, mae'n niwlog. Situācija uz ceļiem. Tad Rīgas apkaimē un Zemgalē situācija uz ceļiem jau ir uzlabojusies, taču daudz viet Vidzemē un arī Latgalē joprojām turpinās snikšana, brīžiem snieg arī stipri un tur braukšanas apstākļi ir apgrūtināti. Arī vietām Kurzemes... Здравствуйте, о погоде на завтра. Светлана Ткачук. На Дальнем Востоке зима проявляет себя по-разному. На материке установился с морозами антициклон. Вдоль побережья циклоны несут снегопады. И самое интересное, что и в том, и в другом случае все пока.